tu hin video khat anda ball kit utte video chui piham tilem satoshi validate tola ko na staking keyboard ipt reward ho chu claim ball de ham staking keyboard chu ita chu koi dan jing dham it de ham cho so staking keyboard chu piham aphat chon mit chu in that de try metamask I lut de hen metamask na lut le ama sepena chu chung langa hichel vei langa line thum ta bang peng khana mi ading hi ai pile cho ki helta po hitin to hi validation a ipam delegate I ball pau chu claim ball dan kan show de to hi browser la lut ding to hi testnet validator la ko meitan hichi value chun hichi na mu vai chi validator sakitin hour 5 la ko 5 not stack ka ball hi hichi lai validation 5 hour 5 la 5 stack ka ball hi ai le total delegate ka ball ra hi e che le hin a total ra hin te a ball ro si hin te chi ka ai poi ka da na ka gin cha da na hi total delegate he le minor mining ball ro si hon Roshin delegate about that in the tBTCs. I let Jahin without stack validator sakitin validator hele 1 2 3 4 5 omin itlai la chun value langa hi iban ahle commission 3% kitin APR he pm ka pon ka no chu hin IP hele IP le che hitan aban le to a he nang hon staking na bol chu validator apna staking na bol thola dam ti le achung langa che right corner line thum kai pa chi ka ko le pa hi chala na mi adu he nan me wa la my staking ki tai chona mu vai hi che my staking a hi na mi adu he na lut du he ga me le chun to ha tan delegator din hi cha address ka ki pin claim ki tin validator sakitin chicken validate ka bol sa de n node formation node bitter node ban le rock node abona ka bol hi ngal anga ka bol total delegate sai le tBTCs hi testnet tBTCs pen chu izat mo mong ka bol do ham 13 coins ka bol do hi 13 coins delegate ka bol do chinen ai to hi ka bol kal hi ni khat ham khat ni ham khat ni khat ham khat me thein ele to reward ka mu 0.034676 tBTCs ka mu hi hi che kan le claim ka ke bol thai tai ai pi le che thil cho me tan ten aban le hi cho hi be staking ka bol si chu be validator no na bitter node and node formation spider rock I mean itin tol phe phe liao chun n no na chu delegate hi 1 coin ka bol ai le bitter no na hi delegate 1 coin ka bol n no na hi 1 coin ka bol kit formation na hi delegate ka bol hi 1 hi kit ai le spider no na hi izat ka bol am tia hele delegate chu 4 coins na 4 tBTCs coin delegate ka bol hin ele rock no na hi izat delegate ka bol ham thile 6 coins na abale helai reward hoi abon ni ki pin izat ka mu ham cho se hin abale ta ka sai num chong delegate ki bol ho chu
ini amne claim na ke bol ji the ya tuai delegate staking ka bol hi reward pen 0.0.0.0346716 hi chi claim ka bol hi ai pi la balance and value 3 te ka balance me tama sa ga vetri ta tBTCs ko betao 2.87 min 2.87 na ele thalut ke tau te claim kan board ta 2 ila ta balance 2.87 to 2.87 chi claim kan board ta validator staking na board jo hi chahe claim na board the hi tai hi chi reward hi za hi claim ka board le za dum de to hi claim kan board ka balance 2.87 222 hin ani ke bia me vet diwa to claim ka bola tai claim ko kami ai tai estimated gas fee hi le total he za ne tan successful claim successful kita tai chu kana mu bai ai le ka balance go nung vet ta diu ta to ai 2.87 chu to a 2 point betau aja chu chi tBTCs coin ku 2.87 to a hi 2.9 hi tai 90632 hi aja ba validator staking ka ball pen chu kham chu claim ka ball ana kalai tai aja chu 2.87 222 hin to ai 2.9 something ai tai chi chu hi tai ban le ka sai nom chu staking hi anisha board ham na tiven hichi anisha board hi lo ipi ha bank ana chi asum na gi ko ya fixed deposit ana gi ko ta pang hin chu nangin na gi ko be thai nanop la tha bia ajing la thai jong le fixed deposit na gi ko be thai ti nei hin chi board trading ai lo la phat claim ga board trading ani ni ati fixum lo nang man de ja na ko ding na ko nom na ko ding abale claim nang che reward ho chunan no pha na na ge kila ji ding chi chu hin bolte te ne bolte te dam bolte te lo dham ti pa he le hi chi twice testing e bol hin men ne lang phat le free mining ki chai jong le hi chi staking validator hingum ding hi cha hi staking e bol wa he le BTCs coin ho hi r imu thai kit de hin chi ja staking hi unput on staking apa poi mo hin apana pachu me ka ti na zo staking validator hi angu ma hele piha yon jang hi chala hi ho bitcoin satoshi ho hi stakeable wa hele reward interest imudu ti na hi chi acha pha pachu me hin men net lang phat le to hi free mining ho jang December la hung ke chai jang le hi cho staking ho a jang hi BTCs coin hi earning e bol boring thun chi a hi validator staking itipa apan apa chu min bote te lo tham ti chu to hi a trier a het na de ngai bol hin chu nang ma thu hin men ne zo phat on bote te lo ti chu nang ma thu hin na phat chum na bola ha na phat chum de ti nei hin chu nang thu hi chu hi nge staking ke bol staking e bol to ba reward claim bol dan chu hi chan video